sad najvažnije dolazi u sezoni, da vidimo da li smo na pravilnom putu i da vidimo ono što nam nedostaje, da se može kroz trenažni proces te korekcije ispraviti. Mislim da je ekipa moralno i fizički spremna za sezonu. Sutra nas očekuje preksutra, odnosno težak meč sa Koprom, sa kvalitetnom ekipom, sa vrhunskim individualcima koji mogu jednim potezom riješiti utakmicu, tako da naša ekipa jednostavno mora biti na maksimumu, na granicama svojih mogućnosti da bi ostvarili pozitivni rezultat. U svakom slučaju idemo na pobjedu i moramo biti uravnoteženi i u slučaju pobjede, da ne padamo ili da se ne dižemo u euforiju, i u slučaju negativnog rezultata da ne padamo i da ne radimo dramu oko toga. Ima 15 utakmica, 45 bodova i nisam siguran da će bilo od koje ekipa u prvenstvu osvojiti svih 45. Biće sigurno gubitaka bodova i neočekivanih, i tako da to je jedan srednji maraton gdje ekipa mora biti psihički spremna. Mi smo za to spremni i sigurno kao ekipa, kao cjelina, kao zajedništvo, da ćemo biti spremni do takvog izazova kao što je ova Slovenska liga. Jaz mislim, da vzdušje je tako kot naša pripravljenost iz treninga v trening raslo, in kako jaz čutim, se mi zdi, da je zdaj skoraj na vrhuncu, vsi že nestrpno pričakujemo začetek prvenstva in se res veselimo tekme s Koprom v nedeljo. V Slovenski ligi se mi zdi, da je vsaka ekipa neugodna, ko ima svoj dan, ampak jaz verjamem v nas, če smo mi pravi, 100%, lahko premagamo vsakogar in, kot sem že rekel, verjamem v svojo ekipo, da bomo dali maksimum in zmagali v Kopru.